پاکستانہ ورد ورا کی سامان و جوتائی پیڑانی درآمدات کمی بتگ وزارت بیاپاری بنچون ردا مالی سال اول سرمائی ورد ورا کی سامانانی درآمدات اتحاد سیٹ 1.6% کمی بتگ ستمبر غذائی چیزانی درآمدات 1.96 کروڑ 40 لاکھ ڈالر بتگ جبکہ ستمبرہ ورد ورا کی سامانانی درآمداتا 0.9% کمی بتگ بنچون ای ہم گشتگ کی گستگی ماہ ورد ورا کی سامانانی درآمداتا 57 کروڑ ڈالر ریکارڈ بتگ جولائی دا ستمبر انرجی مصنوعات درآمداتا 53.8% کمی بتگ بیاباری وزارت بنچون ای ہم گشتگ کی اولی سہ ماہ انرجی مصنوعات درآمداتا 3.52 کروڑ ڈالر بتگ ستمبر انرجی مصنوعات درآمداتا 63.1% کمی بتگ ہمی سالہ انرجی مصنوعات درآمداتا 1.66 کروڑ ڈالرز بتگ شونی ردا جولائی دا ستمبر خام مال درآمداتا 21.1% کمی بتگ ہمی سال تہا کام مال درآمداتا 4.62 کروڑ ڈالر بتگ ستمبر خام مال درآمداتا 26.8% کمی بتگ جبکہ گزشتہ ماہ کام مال درآمداتا 1.23 کروڑ ڈالر بتگ جولائی دا ستمبر کیپٹل گڈز درآمداتا 20.5% کمی بتگ انوگا جولائی دا ستمبر کنزیومر گڈز درآمداتا 6.2% کمی ریکارڈ کنک بتگ